53% tal-votanti qalu iva l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna fir-referendum tas-Sibt li għadda, waqt li 47% ivvutaw le. Maġġoranza l-iva ta' 14,576 vot. Fl-ewwel distrett Florjana, Ħamrun, parti mill-Marsa, Pietà, Gwardamanġa, parti minn Santa Venera u l-Belt Valletta, 52% ivvutaw iva, waqt li 48% ivvutaw le. Fit-tieni distrett, il-Birgu, Bormla, Isla, Kalkara, Xajra u Ħażabbar, 66% votaw iva, waqt li 34% ivvutaw le. Fit-tielet distrett, f'Gura, Marsa Skala u Żejtun, 64% votaw iva, waqt li 36% ivvutaw le. Fir-raba' distrett li jiġbor fih il-lokalitajiet ta' Ħalaxa, Gudja, parti mill-Marsa, Raħal Ġdid, Santa Luċija u Ħaltarxin, 60% ivvutaw iva. Fil-ħames distrett li jikkonsisti minn Birzebbuġa, Ħalkirkop, Marsa Xlok, l-Imqabbal, Rendi, Ħalsafi u Żurrieq, 62% votaw iva. Fis-sitt distrett fejn insibu lokalitajiet ta' Ħanluqa, Ormi u Siġġiewi, 53% votaw iva, waqt li 47% ivvutaw le. Fis-seba' distrett li jiġbor fih Ħaddingli, l-Imġarr, l-Imtarfa, ir-Rabat u Ħażebbuġ, 52% ivvutaw iva. Wieħed mit-tliet distretti li fih kien hemm l-aktar voti tal-le kien it-tmien distrett li jinkludi lil Birkirkara, Liklin, Ħallija u Santa Venera, fejn 48% votaw iva waqt li 52% votaw le. Fid-disa' distrett li jiġbor fih il-Gargur, l-Imsida, San Ġwan, Is-Swieqi u Taxbiex, 54% votaw iva waqt li 46% ivvutaw le. Fl-10 distrett li jikkonsisti mill-Gżira, Pembroke, San Ġiljan u Taslima, 52% votaw iva waqt li 48% ivvutaw le. Fil-11 distrett il-voti tal-le qelbu lil dawk tal-iva, fejn 46% votaw iva waqt li 54% ivvutaw le. Fit-12 distrett li jinkludi l-Mellieħa, in-Naxxar u San Pawl il-Baħar, 53% votaw iva waqt li 47% ivvutaw le. Fit-13 distrett jiġifieri fil-Gżira u Ċija kien hemm maġġoranza ta' voti tal-le fejn 32% votaw iva waqt li 68% ivvutaw le.